wantu bamwathe tigania West Samson Miriti uria kinyani mumemba wa mbodi ya county ya antu bamwathe ariuga antu bani bakuthangika bunene ni kwagia kandi ontu buria kuga ni bubataga mutungata ja thirikari. Miriti ariuga ni gichunji gie komikiriga nake gia antu bae kandi ji cha gitumi. John Thiga na gutwachio. Samson Miriti uri coordinator wa antu bari na mawathe ntereje tigena West nomwe wa ankiama bambondi antu bari na mawathe county Meru akera kagita kuruthira antu bari na mawathe assessment kire chukuru ya special ya kunene ntereje wondi ya nkomo giciko bunge wa tigena West narombete bunge county Meru kurukira MCS utigira ibo kuruke mbiru ya disability fund naraba kuiba bandikire kuma wondi sembende mwankera umbeche nuti kuri ukurukua nara kuringana Miriti kuwa mbeche ino cia kurukua igatetheria antu bari na mawathe bunene county Meru. Kampo tumekire antu beta wa MCA na MCA bundikire pokenda to budhumbia itwaretere biro ya disability December last year na mwanka thai progress is slow boka yo tukulukiria biro ukenda tumba kwitha twina disability fund na is excellent ngabana na bangite kutenga mbecha chita wa disability fund kakuromba akibu mukulukirie biro ya disability fund kenda kaumba irware turi atwana tutano tukwirika nontu ba wachia ndawa na baba ingi ba ina thina nyingi Meru community ba ina lemavu nkurukie ngirie yana Meru baraba ina kandi disability ngirie komiake ngiri 90 patina kandi ile bakasa na kwa ukire mbese ira bura tutengerete lasia milioni 12 kinyatuka asumuni teana kagita ni waguna bachiari babe na mituo ya kwithana babe na magwathe batabumire kenda bakanenkerwa kandi ya antu bari na mawathi barombeto utigiri bakurekana yuntu gike buru kenda antu aba bakaumba kwa betethega kuma kithirikari antu bamwe beto ba community pwibo pati baithana bao untu bushu ale butebu ino untu so please itotoria ana baraba ina challenges yau na baraba mbako bati kumenya kinya through our administration the assistant the chiefs iba encouraged na ba push if need be baturia na banane kenda babwithiro assessment na ba exposed kwena achari baba inge na baba kwithana nyumba na bangi baba thaikana nyororo itokoria chief na chief iba wate achari bo babaritane imbibi tawa muntu nkoro eta te batiko thaikwa kana aitho nyumba onto thirikari ina assessment nyinge muno cha kwa mwana nara nkurukia chiari wau bena na bataba baurite utigiri bakobeira chukuru kenda bakathoma bomba kwiwa bagiteithio turoni boba nyumani atukuromba tutetheru ana barinya ba assessed today na ibakinyetie hinge kana miaka kenda witira au no baretwe skuru yetu twina kanya CDF ni twete itanda enough mattresses so tutina thina na itukuendelea kuongera facilities cia school. Twina challenges mwanya especially ke sanitation ndom cietu ita ndom bathrooms na bioro bitirojora so ana betu baeja forced kumara ome of which ke security wise but safe. Kiripota na cha Weru kumantere che kunene giciko bunge tigana West mbeta wa John Thiga.